Biagmal ka Nur online TV channel ka jan gwasme de ko rachim to de kon link ka kwi yaw jan wud morleka uh, mi alajen edich ana edich jan ngai kon David yaw no re wike sos dan no nga a politician ka former militant janta kona governor Buma state ke ron kin dangra wid wal badaka waka ron kin dangra wid jan dangro ron kin dangra wid jan dangro ka shala chief administrator ka great people administrative area ray wika South Sudan jan bone a leader of Murle insurrection katai dane nyen kan ka kum sa Sudan ke ja ka gwata da en yaw jan edich man kule la tis gwasa men dong de kon wo tike ja ngum leskir mayadit wun Murle na me yaw ngulat ka jamo ala kwar dung ICT and postal service ICT information communication technology kan postal service ngum ladjetin ala kwara ka jamo jan runga ka ja ma jan edich runga ko de jamo da let ka ICT ngum jak jako bala kwara ICT ngum sha mon ja lada dien magwa ka jamo ne something better mu ka ja ka longda mujak jako bala kwara ne kwar ICT na magwijien wo amugwa kwar information communication technology gwijie luda roda ke je antama and position ko bala ran ICT ko gwa ba janga mandana to jen era kwara rawde kwara ni am gwada meni Honorable Minister Michael Makwei Luet jaram danen cha kwanya la ICT and postal service kwara mandit deputy de yaw alo gwada me o en ICT ngene no network da lady de computer de lady so I don't know whether a good appointment musha let's ka wildlife management or something kimo gwa ka position down in we ka wala ICT gwa ka min sharu kwin pin gwa da mo an ICT department ICT and postal service gwa ka ja kana Michael McQuillet ko Michael McQuillet jen kwera niam jen jala deputy mon min sharu gwa pin gwa sa mo ka ta dan gwije ga ja re wich gweje no David yaw jen a fighter so long the monja position ray kuma ka ray dini da bom which I nan gwada mi gwada kono nyon kana tin chet ka abiye ni tin kon tin nyen na tin ka ngade ka ji Sudan ro kana tin na so anyway min share kun pin gwada mun